Ekukularo le darana pia iko Soroti districti alosias oriokot e pejono lai buses e pukorio Ekisoni lo nyesi abalebe e bunikwa ne sokoni lo ai keuna Apollo keda ai tapun e jana kine keda agwelanar wonde lo skone sokorone e jana kine sab county lo Ocokican kede district Soroti da no ko revenu nara e atoba anapeta no kana decentralization additional local revenue automa district so edope wa ila yata kine revenue district yesi lo Apuko lo sokoni so eso koni panalo kalo la Apuko relo lo skona so mu adawru sabiti ni ameta kine la pango mambe tachacho local revenue pakay ko yata kine sokoni do sabiti wol o geunte de panay kona ayta mosa e girigira lo e aiti no apia ikede Apollo ko kansulo loka LOC 5 ko Soroti district Samuel Eyangu yesabalebe raunu kwana esokoni lo abongo kinete na kada loka ama musuna Apollo otemu Ocokican babikoto se sokono gear na ipore pola no esokona lo nesienta bikoto so pape district atamtanye nebe epone ba ipone shobali pero so pape district anyebe ikeuni Apollo ne district de tem teke di temana luche utukte teke de akore la famisini ara akore lo di services ya situnga so apotangola sebe pape district e jaba garane polo no owalo kamera kede a collection of local revenue so apotanje be ko danye be pero la dumni ponesiche lui pera kauna abaka sangina wali kapu anwanye be inakrite mwana lu Apollo koto nerabe iti ara nalemna rujasit na ikota anyu be jantoma aboisina narai aboisina range saboisina na itetet otoma o district o so eso kon lololo ipesi kinti ne yasitunga o manati tunga otoma o pedo sunga achurisane dede piraju lakini ketija utenela ija ibuni au pakini kede eja utenebeli tunga kopokana mamilo sardaki ni kostunga benarai koto etemodumunyo sirigini ebe ejailo letemlo Ocokican ai tegiar agwelanaro na poloni na sokoni la datemlo teteta dumu idonge sedo bitoto montemwan kanyape no abwapu gani yata ko district lo Soroti sabiti esokoni ejauni rwanati pebon ido egeuni santo mnare na bala satu kuruchu ido ngeta kini santo mnare na bala sebon ido erota temari be ikota isiniko ikina tekeri kostunga no adautu agiar aiduka ibostina isukunyu tina chana to motemwana no egelegela no adauta doluka pote ne asam ai choros ayaunu ni boro agwela kida gwela na tire ngarakini ija utene kese lokali ya raina adopto makiroto na boy kansulo rotem kai tojok na ngarakini ija utene lo itunga abun ngai lep itunga lo Ocokican dingite asom soti na kopi borene joko Kadwa TV East tolbate dait Ekisoni kalo Ocokican ko Soroti district